voini August ni som pariat kumsang ni somni panga thotrani ani a karthar bul kan tran le ta in zawain chibai le vekule heroine enga mozat anman thulak nei na tarlandanin lunglei police DSP staff te chuan ni som paruk thariat kumsang ni somni panga inrini zandar somvel khan pokpui daya heroine hong som gramza somni chengnoi thum singruk sangkha zakwa somriat man hu vela chut anman lunglei police te hian heroine nia shiat anman kainoya hian mi pani wanal Remi kumsomli pariat daughter of Sangzuali chan mari lunglei le a Unau palal thakima kumsom thum panga son of Sangzuali lunglei chan mari te chu manin scooty le mobile phone anman sak telbok inrini zanve khan lunglei police station a thubai zia lu ngalani kumina Ruihhlo thihpui mi somnga pakhat omto kumin January changa August ni ria thleng khan Mizoram Ruihhlo wangin mi somnga pakhat an thi to a heroine le kai noi wanga thi an tamber Ruihhlo wanga thi te kumsom pakwa changa kumsomnga pasari in kar te anni Excise and Narcotics Department ina chinchia danin kumin January thla changa tun thla August ni ria thleng khan Mizoram Ruihhlo wangin mi somnga pakhat an thi to a chungzinga mi somli pali chumi pani in midang pasari te chu meichia anni Ruihhlo wanga thi te hi thalai kumsom pakwa changa kumsomnga pasari in kar te anni Excise and Narcotics Department in Mizoram Ruihhlo wanga thi chinchia tran kumsa kha zakwa somriat palia changa kumin thlengin Mizoram Ruihhlo wangin mi sangkha zakwa somthum an thi to a anjinga mi sangkha zaruk somkwa pasari te chumi pani in zanhi somthum pathum te chu meichia anni Ruihhlo wanga thi jinga kumsom pali mi chu no pangbera kumsomnga pariat chu au paber thung kumsang ni pali kha Mizoram Ruihhlo wanga thi an tamber kumni in mi za somli pathum mi pa za somni pani le meichia somni pakhat an thia khati hunlai khan proxy von chu an thihpui tamber ani a kumsang ni sompanga chawa tangin Ruihhlo wanga thi jinga heroine wanga thi an tamtrana kumsang ni panga nulama kumsang ni somni pathum kha Ruihhlo wanga thi an tamle ber tum ni in mi somsari parukin Ruihhlo wangin nunna an chan ani Assam Police Forest na thok tu ten rubber phun anon ti chia Assam ramri depa om Saikhothir khoram chunga diltlang luizawa rubber truck phun sale phun turte chu Assam Police le Assam Forest lamin inrini khan anti chia Saikhothir VCP pula thuthlung moyan he na changa DD news palai thudondanin inrini tlaidar ni vel khan Assam Police mi pariat le Assam Forest mi panhi te chuan diltlang luizawa Mizoram Land Resource Soil and Water Conservation Department in akalpui mek CM rubber mi son noya rubber ching to te rubber phun sale la phun lo rubber triak zathum vel chu an sam chia ani inrinia thil thleng wang hian nimin pathiani tlai khan Mizoram le Assam lam ayo ho to te le sai khothler khotlang roi to te chuan thil thlen na muna kalin inbiak na an neya ho tu sang jok ten inbiak na an nei le ma chuan khoilam jok jok po in kutho kutlak to ri lo ni se anti ani Zanina MUI Grand Finale Mizoram ayo Evelyn in Beisei aphak donem Miss Universe India thlanna nei mekani a heinel na hian Mizoram ayo in Evelyn zachingpui atel Miss Universe India inel na hi te phung chi sang sanga an nei nuwa August ni sompanga khan preliminary competition a swimsuit le evening gown mangin inel na an neya August ni somparia thian grand finale an nei to donani hein ti siak na a pakhat na hian November tha a Thailand Miss Universe thlanna India ayo dona Mizoram ayo to pageantria mi khwalo tak mai Evelyn hian Mizo mi puite be se phak donem ti chu zanina asia donani tunge Evelyn zaching pu hi march nga kumsa ga zakwa somkwa pakwa khana pianga apa hi silal rem rwatani in anu hi lazam kungi ni a anu naw hi pathum ni in u meichia le naw mi pa niya an chung kwa in sai khamakon aizola an cheng mek ani zernalama pa chunga University College satangin BA Philosophy azir chuaka MA hi Sociology subject a Indira Gandhi National Open University tangin azole to boka competitive exam tura inbua sai mekin tuna hian Mizo model wanglai mangmek zinga chiar ani bok futhut khom tura bil pakhat lut to ninhi o Mizoram Legislative Assembly futhut khom neya ngai to turin
Ninhi o Mizoram Legislative Assembly for Truth Khom neya ngai tua turin Sarkar Bill pakhat alut to Zalen Thudon danin bill lut chunhi Land Revenue and Settlement Department atanga lut the Mizoram Land Revenue Amendment Bill 2025 ani a Official Resolution pakhat EFNCC atanga lut omin paper lay tur pani to boka sha thechina seshona chan tur hian zona star question zanhi somli pani le ziaka chanchi zona unstar question za somni alut to bok Speaker Hawa Business Advisory Committee Truth Khomin Raman na ansiam dan chuan session hi August ni somni pasari atanga ni somni pariat kumsang ni somni panga nei ani dona session tani a hian July ni somni pakhat kumsang ni somni panga Zandar ko a Max Hospital New Delhi a boral dampabial tu MLA pularin tuanga sailo sunna hun man aniang Mizoram Pradesh Congress Committee in Mipui Buma Chief Minister pu MPCC chuan thuchwa siamin August ni sompanga kumsang ni somni panga a India ram zalin na champa voi somsari pakwana lamwala nei zota ka Chief Minister pulal du oma chuan erung na daudan kalphung thajok sarkarin asiam ti asoi thutar langin CBI ne na general consent ape anga alain soifo mai hi Mipui bum na diktaka kan ngai anti ZPM 10 December kumsang ni somni pathuma sarkar na anchan nulok December ni somni pariat kumsang ni somni pathuma CBI ne na general consent chu an pe ngei ti tarlangin MPCC chuan sarkar na thoktu po Mizoram sarkar rim tina lamma salovin an chui the ni nimasila order chu tidang lamin sarkar na thoktele Public Undertaking Noya na thok zongjong te CBI in a chuidon ni chuan Mizoram sarkar ne na phalna lak masak zelangai ti thupek chu July ni khat kumsang ni somni pali khan sarkar chuan a chhuale ti in general consent ni lovin partial consent ani ti Zoram Mipui te loshi tura andu thuan tarlang MPCC chuan pulal du oma hian Mipui buma ama thu chhuwa ngei po haider luya do chiang tak asoi du mai hi mak anti in pulal du oma hian ram zalen na humhim turle ramin ma son zel the na na beitu Prime Minister Narendra Modi le atho puite kutti chaktura Mizo Mipui som te khathil za thak takani to nai loka Mizoram ayo MP Lok Sabha chu NDA floor leaders meeting a atil ngei ti shatani a hei mai ni lovin remnania NDA BJP nena in chan thatna chungchang kan CM hian alo soi to a BJP ten Christian te tana har satna tam tak min siam chunga BJP ho tu te kutti chaktura Mizo Mipui te asom ngam khathil za thak tak ani ba ka kaushan zalo na lian taka kan ngai anti Mizorama HIV kai tamna ber sex mong ko hurza somni parukin shi an kai April kumsang ni somni palia tanga June kumsang ni somni panga inkar chung khan Mizorama HIV positive mi sang ni zali somsari pakhatan oma hengzinga ingkai na tamber sex tanga kai sangka zaruk somthum pathum omin hehi shikaya tanga chutin za somruk pariat point pakhat pathum atlinga Mizorama HIV positive zinga mongko hur shikai mi za somni paruk anom mek bok Mizoram State AIDS Control Society thoktu te soidanin kumsaka zakwa somkwa atanga chinchha theinu nung bera chuan Mizorama HIV kai to mi singthum sangni zakwa somkwa pali an oma kumsangni somni pali tanga kumsangni somni panga chunga kai thar hi mi sangni zali somsari pakhat ni in anjinga sangka zaruk pani hi mi pa anni a meichia Zariat somruk pakwa an oma anjinga za somli hi rai puar anni April kumsangni somni pali tanga June kumsangni somni panga chunga kai thar zinga mi sangkhat zaruk somthum pathum za somruk pariat point pakhat pathum chu sex satanga kai anni a zaruk somthum panga za somni pakwa point pani panga chu inchiuna siau thianglim lawa tanga kai anni a nule pa tanga fati akai mi somli paruk za pakhat point pariat pathum omin kaina chan siat lo som pasari 0.78% anom bok ani Mizorama HIV kai ve zinga kumsomni panga tanga kumsom thum pali inkaran tambera mi zaria somsari pakhat omekin kumsom thum panga tanga kumsomli pako inkarten dotin zasari som pakwa shikayan oma kumsom pali tanga kumsomni pali inkar HIV positive zali somruk panga chinchi anni boka
kumsom nga chunglam shikai zanhi somni pakwale kumsom pali hnuai lam shikai somli pasari anom mek nia chinchia ani Mizoram HIV positive tamberte hi thalai kumsom panga tanga kumsomli pako inkar ni in HIV positive atanga chotin za somriat pariat an tling hialani Mizoram HIV veizinga kopui nupui pasal nei tamberin zakwa somnga anom meka hei HIV positive atanga chotin za somnga pakwa atling phaka kopui nei mumal lauten dotin mi zanga pani za somthum pakhat positive anom buka mong ko huro homosexual za somni paruk za pariat le inzwa thin mi somli paruk za pathum ten HIV positive anom mek nia chinchia ani ralte biometric enrollment kalpui meka serchip district raltan zanhi somni pakwa chinchia toni in voinogas ni sompariat kumsang ni somni panga changhian biometric enrollment hi kalpui chunzom le ani don Rampo na changa Mizoram raltan ron lut te mel pian phung le an kuzia chinchia na biometric enrollment kalpui mek chu serchip district a po voina changhian chunzom le ani dona serchip marveng vc area le serchip field veng vc area raltan omte chinchia na hi kalpui le turin ro manna siam ani serchip dc office changa nodal officer po wan thangpuya sdc chuan raltan chinchia turte hi chung kwa anga in sonte Myanmar lama hole te na thokaram riak te anni thin wangin sarkar data nei mek le ataka biometric enrollment ti za thi adanglam thin thua soya serchip district a biometric enrollment na thoktu te hi pol pathuma in chenin district chung vengle khoshang shanga raltan omna huna te kalin biometric enrollment hi anti thin ani Tundin muna Mizorama COVID-19 shikai enkollai anomlau. Integrated Disease Surveillance Program IDSP ho to tin hena tanga thudon danin August ni riat khan COVID shikai in ring helmi somni pasari endik zinga pakhachuan COVID shikai ti mu chu ani heminu hian mi somthum pakhat sample endik ani le to na chungin in rin ni thleng khan shikai mu chwa bel anom to ri lo Okas ni som pakhat khan COVID-19 shikai enkollai som pakhat te chu an vaya dam taka chhuati ran ni a hemin hu hian Mizorama shikai anom leri to lo ani sipai choi moina dong to nai khan sipai na thok thra choi moina sang dong turte puangin hlan an ni a adong zinga Mizo sipai officer pani antel Lieutenant Colonel Aldin Puya kuli konveng hena Chief of the Army Staff commendation hlan ni in Major Samuel Lal Thanmoyan Commendation hlan ni in Major Samuel Lal Thanmoya zonuam veng hena Northern Command Army Commander commendation hlan ani thung Mizoram tlo to khwalzin anpung kumkhat chungin mi nuai nga chuangin to kumliam ta kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chung khan Mizoram tlo to khwalzin nuai nga sing ni sangli zasari somriat pali an oma kumdang zong ain anpunga chungzinga mi sanga zakwa som pakhate chu rampo na tanga local foreign tourists anni a rampo na tanga Mizoram tlo tu zinga USA tanga ronkal an tamber ani Tourism Department tarlandanin kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chunga Mizoram tlo tu khwalzin tamber te chu ram chunga tanga kal domestic tourists anni a mi noi nga sing khat sangria zaria somsari pathum antlinga December kumsang ni somni palia khwalzin an tambera mi singa sangkwa za somthum pani te chu ram chunga tanga kal ni in rampo na tanga kal mi zakwa somria tanombok rampo na tanga Mizoram tlo tu khwalzin zinga USA tanga kal khwalzin an tambera kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chung khan mi sangkha zali somsari pani anoma Myanmar tanga khwalzin kalmi sangkha zani somni pani ombokin Australia tanga tlo tu mi zathum somruk pakhat anombok hengram pathum te hi Mizoram tlo tu tamzual te anni kumin kumkalme kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk April tanga June thachongin Mizoram tlo tu khwalzin noi khat sing sari za somkwa anom le to a chungzinga sangni za somni pasari te chu rampo na tanga Mizoram tlo tu khwalzin te anni heti la hian Mizoram sarkara tourism department ina apom tour guide mi somriat pakwa anom to a chungmi te chu khopui ba ka thingtlang mun sang sanga mi te anni awareness and legal preparedness buat sai ani Kumin September ra bai rabi tanga sai rangrel kong chu hon tumani to wangin hemita na khotlang lo ti tur le lo in bua sai lok na tur sang sang sai hoin in rini khan railways and community protection committee sai rang hoi hotin sai rang oi me hola railway awareness and legal preparedness hi buat sai ani a in khom na hian pu sang to na IRS retired le pu F vanel ro chana MPS 10 thilpui mo sang sang an chil fia ani
kan en liam mai don em ni zawatlaw bualnel cabin tun tlaw gas ni som pathum ni lai ni chon hu her kha ni a aizola chuan ro asuna salhe maya first day pualin vanapa hall lama chuan self help group SHG10 UDNPA te kaltangin exhibition an nei meka tlotu mipui te po ro asur kara an thanem hle ni vanapa hall noi lama tanga abul stepa kan chawa exhibition kalturin niliap nen kan man mo ve hle a chuta step zat ve kan kal chuan thalai paruk pasari velzet mai chuan footpath noya hulhia be chanin step zawlai chu an lo no khatlat maya pakha chu bana syringe mangin alo in chiu meka midang point in chiu an lo tum ve bok ani na taka chuan kongkal pa ngai ta na mu a she oma a mu tu ni po anuam ta chialo khongein kan lo kal tlang lok mai kan han ti a hoi hom takin min kian hlom tamaya chon hoyer chaw alani boka veiwak an tambok nen a hlom lutuk lo zane motlai thim thet thet te jingkar chuni se aral muang viau lowang an tam tial tial Independence Day alo thlenga okas ni som panga chu mitin chol hunani aizola alom na pui berla mual lama ero ursun taka hunman ani thunga Treasury Square lama kalni tin na chuan la mual kan tlan pela aizol mar lama tanga la mual get pui pel chia city bus stand waiting seat a chuan heroin drugs wanga rui thlep ti hriat ngoi mi pathum chu an lo in henga an mu hil rial mai hemi zan ve kyan mun pa nga ya hian mi pasari lai mai chu an rui zoi an lo om le nge bok aizol le noya drugs ngol ve riak le in chiu anom thin ti te po report ani a abik takin zol ko puilun lai SBI main branch le a chevel zo din te phe hi chu zannama chuan drugs mang swal tu te thunei na ani zoma omasin bong kon lama po kan naw na thoka kal thin chuan drugs ngol ve te anin chiu rui walau theile ti asoya ani na taka chuan zu hi kanan soi cham chi a zuin mi te hi walau taka zu an in lai mu turan tam lo hle a kan en liam mai don em ni number 4 drugs manga in chiu ten kho engan za lo le mipui nol puyan za lo so tel tu khi chu apoyani tangkom na Trong Trai Bithel Camping Center TBCC te ahun lain kan sel chiama a sel tu mi puile activist in ti evan dale ti trong kam hial mang du tu te khan heng drugs ngol ve te chan chwa na le tran puina tan hian enge an ti ve ti hi zo na ni ro se kan khotang hi adam lawa number 4 heroin na tam emema amang swal tu ten walau takin khopuilun laya chun lona po anti she si lo chenom nai le mu phak lok loka heroin zuar anom reng boka heti ringot hi chuan kan din mun hi achi chak lutuka be pui kan thak thar anga yani ho uidin thar le angu miti chak tua chuan in kim kati theyani Philippi bungli chang som pathum Zalen editorial Tenzol Peace City Chief Minister Pulal du oma chuan Tenzola khopui dang din turin ma ala a he malak na ti hlotin ngei tum hian nasa taka tran la in Prime Minister Union Home Minister le mipui mo dang te mu na po he thili soi chuakin summamo ang te peturin ange na ni Chief Minister malak na wang hian Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUH1 tunai khan Tenzol Peace City Project Detail Project Report DPR siamna turatan cheng vaibel che som aron peta ani Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA changa vaibel che som a local ta ka chuan ti le innial na asiam tam ta hle maya abikin eptolam chuan sarkar chu aruka khopui state capital son tuma puin na taktakin an soisela masi sarkar lamiro chuan MOHUA changa summu chu state capital son na ta nilovin Tenzol Peace City ta na ni thon soi ve thung hetia innial na kara hian Tenzol Joint VC All NGO le All Party chuan Tenzol muna Peace City din tura malak na an thlop ti an soya thu chwa in tro man siama pathian in mizo te chen na turam min pe a zofa ti ta na mun him aizol atanga hlalo aizol khopui ne na tang kop thei tur khopui nei bel hi kan state hian amamo hle ti an soya Tenzol chu mizo ram lai chimle mar chakle thanga mipui te tan pu apan na ol sam tak le mun rem thatak omna ni ti in Peace City chu pathian rem ruat na nge ya an ngai ti soin he malak na kal chhotura hian zoram mipui le zofa zongjong te troi omna an nge na ni kan sia tangin kan khopui te hi ro manna fel tak siama din ani lawa
arim danang anga thang chhoni in sakle inkalpo na chungchanga po har satna kan tok na salhia kan state capital aizol ngei po enkol na mumal om lawa thang chhoni in sarkarin enkol tu tur aizol development authority dinin ma anla a anua aizol municipal council dinin in enkol na thazok om theinan ma anla chawa ruaman na om mumal lawa khopui din chu ruaman na fel faizo ka akal theidan tur boy puin har setakin ma anla ani Mizoram Mipui zat ve deuh tho hi aizola khosa kan ni a Atei angin kanin ek benga hetia aizol kan bo hum chan ber hi eizon na ol samjok a ombe seiwangani Mipui chengan tamwangin aizol khopuya hian mason na thopo atama khopui dangte point an thi khiala state dangte point khopui lian hi an nei nuala Mizoram ai ro chuan aizol han el pha hi anom lo tlukani chuwangin mason na kai ruala om theinan le aizol khopui tot lu tukti zia omna tan Tenzol PCT hi lo tlingei te se Excise Department lungleya thoktu te chuan inrin ni khan bazar veng le ramthara tangin heroin hong somni pali le achan ve anman Excise and Narcotic Staff te hian an thudon bo zuin inrin ni tlaidar level khan bazar veng lungleya mi in lu acheng Nur Ahmed kumsom thum pariat sanof Abdul Chofan Askaldi Karimganj District Assam ne na tangin heroin gram zani pasari point pathum pali hong som pakwa chu ain lo bedroom pakhat chunga tangin an mana anei tua pu nura me ta hi mantel ngal ni in thubuain ziak lut ngalani zone JB thudon danin damdoi man hi aizol lama tanga local ni in anei tua pu hi nimin pathian ni khan kota shwai ni a lungina khung ngalani Excise Department thoktu te hian inrin ni vek zanlam dariat le minute som pania VDP ramthar nen tang kopin PAL Sangzuali kumsom nga Doctor of Evan lalhana late ramthar veng lunglei kuta tangin heroin gram somnga pakwa point pariat pakwa honga le achan ve anmana anei tua po hi anman ngal bok zone JB thudon danin damdoi hi Myanmar lamatanga local lungleya shalturati ani a PAL Sangzuali hi thubuai siam sakni in nimin pathiani khan district court lungleya shwaya ni a lungina anda lut ngal bok ani